Helping help group atum patirpi ponsi Arjan kehe chepate mate art competition padopon patumi pai pai chikloni phain kora trokar ni adap sia por pen di futar lang sokar bi jutang asong asai hemalong Arjan kehe mate art competition padopon di fualong kido ingdeng isi pen ingdeng phomate class 1 pen class 5 students bang plike patuma phan helping help group NGO labang so art competition patirpi pon Helping Help Group NGO non owi kimi pen nong nam kache thangklong a group difu pen lasi labang so amai along tame chief guest Mr. George Timong KSA General Secretary Inglong Pho guest of honor Mr. Suhanta Roy Vice President Difu Press Club guest of honor Mr. Kamal Ronghang Organizing Secretary Difu Press Club Miss Kabin Tironpi Helping Help Group President Miss Indika Milikpi Helping Help Group Secretary Mr. Surajit Sethi Publicity Secretary Helping Help Group Lapen ke thikiding antame nangche tongdung se mai bachon pon difu pen Surajit Sethi Karbi Anglong Times আৰু আমাৰ দেখতে অভিজিত দাস সৰদা সংগীত বিদ্যালয়ৰ তেখেত আৰ্ট টিচাৰ তেখেতকো বহুত ধন্যবাদ তেখেতে আহি পেলাই অকণমান নিজৰ মূল্যৱান সময় আমাক দিলে বৰ্তমান চিনাকি আমি ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ সমাপ্ত হ'ল এতিয়া আমি এই আজি অনুষ্ঠানটো কিয় পাতিলোঁ কেনেকৈ পাতিলোঁ সেয়া আৰু কোনে পাতিবলৈ আমাক সহায় কৰিলোঁ এই গোটেইখিনি কথা আমি এতিয়া জানিবলৈ কাৰণে হেল্পিং হেল্প NGO গ্ৰুপৰ সকলো মেম্বাৰ হ'ব পাৰে বা ছেক্ৰেটাৰী হ'ব পাৰে চবক আমি এতিয়া চিনাকি কৰিম পোনপ্ৰথমে আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে হেল্পিং হেল্প গ্ৰুপ NGOৰ প্ৰেচিডেণ্ট বাইদেউ মিছ কাবিন টেৰপি তেখেতক এখন কাৰ্বি পোহৰে আদৰণি পত্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ Nili tum karbilo Charlie song hin pen Helping Help Group NGO tumhan pini asonson art competition for students from class 1 to class 5 and tumhan pini ladak tarlalang so mate Karbi Cultural Society Central Committee Office long art competition kibi ponte pot alang li than chorolo pini ason akthak helping hand tum a group tum lason art competition kibi ponthek alang li tum insi philanthropical deeds lake alang li tum phanali alang li tum rada phan ke claim pia pot kap lason ke claim ponthek alang li tum phan chorolo lapen ke bang jilarni tame karbiang long kiturmi a ove ariso ezang tum tame lason noble deeds but philanthropical deeds bang ke claim pon dia phan khai phan longri phan pu matha pen ke bang jilarni tame nang li tum ta hong hem pen hong number po number ji phan si nilhin pen chuni rilo